Ramone namuntlha siku hi lera ra vuntlhanu ra n'hweti leya ya khotavuxika lembe ra magidimbirhi makume mbirhi ntlhanu mina ni khalanga pet mathevula ni n'wana risumati wa jimo xitlangwa maxingiritano wa xicacana makunelo wa ndandhazi aku amukela mingisi ra mina ka nangona ku afrika wa vulavula hi ku tisela wona twi kusukela studio 2 hi le Polokwane namuntlha ku ri ra vumune hi ndlela leyi ra mune ro sungula ka n'hweti leyi mi nga rivali ku hela ka vhiki loku ku hela ka vhiki loku ya ku langutiwa ku timhaka ta Comrades Marathon lava nga tolulamisela va ta va kha va tsutsuma eka Comrades Marathon hi ndlela yalaya mi navela mukateko n'we mi nga ta mi kha mi tsutsuma ka a ni kha ni bula na Jabu Baloyi muteko wa mahungu wa nhlangano wa xo Afrika-Dzonga siku rin'wana aku wa swi kota kusuka a Phugwana ya nghena Giyani hi ku tsutsuma aku mhaka yitsongo leyo wo kuma hina mi nga kuma mi nga kuma na loko mi chela mati swi nga ha tirhi na ku chela mati ti famberile a Phugwana ndzeni ya fika a Benso kama msiri tani mingisiro mgana no FM namuntlha ka Afrika wa vulavula hi la ku languta ka timhaka mi ta va mi yi twile hoyi leyi nga va kona le Mthatha laha a ku ri na machudeni ya Walter Sisulu University lava va vilerisiwa hi timhaka ta ku wun'wana wa lava va hehlewaku ka ku va dlaye machudeni loko va kha va kombisa ku vilela tin'hweti timbirhi leti nga hundza u humile hi bail se va vilerisiwa kokwalaho ka ku va hume hi bail se va sungula ku va na madzolonga hi ndlela yeliya ku ze ku ya nghena lela hosi Vuyele kaya Dalindyebo se kambe xivutiso ku va ku hi fika njhani ka madzolonga muxaka luwa hambi vo ku kwata hi va ka yena mi kwata mi za mi fika kwalaya hi mhaka yini nako mi va mi kha mi kwatela mani Afrika wa vulavula nhlekani hambi ku ri mhaka ya CCMA xiphiqo xa makhaniki ku tsarisiwa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ta ri namuntlha hi lava ku vulavula hi timhaka ta ku timhaka leti mi ta tsundzuka tolo hi vulavule na Tatana Mashava vhiki leri nga hundza hi vulavule hi timhaka ta ntshamo lowu nga koho wu komba ka timhaka ta ku languta hi laha ku nga cinciwaka ha koho vumbiwa ku endlela leswaku vanhu va ta hetelela va vumbiwa byi kota ku va byi yimela hina tanihi maAfrika-Dzonga hi ndlela yaleyo se hi la ku ta vutisa timhaka ta bail na ku munhu i mani loyi a nga na lunghelo ra ku kuma bail mutivi wa nawu ta va hi kha hi bula na vona mutivi wa nawu Abigail Ngoveni ta bula na vona laha ka ntlhanu timinete ku bela awara ya khume mani ku ta ku ri awara ya khumenharhu ntlhanu timinete ku bela awara ya khumenharhu ivi hi hafu ku bile awara ya khumenharhu hi ta bula na executive mayor wa Vhembe hi bula na vona laha hi kha hi langutaka timhaka ta vutomi bya Reverend Dr. Cheniwani Simon Farisane lava va nga va etlela vurongo bya vona lebyikulu ntirho wa ku va heleketa andlwini ya vona hetelela ku ta va wu ri koho hi Mugqivela kusuka laha a University ya Venda stadium hi laha swi nga ta swi kha swi endleka koho kambe sweswi ku na mintshamo leyi nga le ku yeni mahlweni hi mhaka ya ku va kha ku langutiwa ka timhaka ta ku va tsundzuka hi ndlela leyi ku xaxametiwa mintirho leyi yi va ku yi kha yi va tsundzuka hi ndlela leyi se hi ta bula na vona executive mayor wa Vhembe councillor Frida Nkondo seke a hi ku twimikiselo wa mina ku timhaka leti u nga tikhoma kwalaho nga koho hi tihi hi le ka nomboro yale ya ntolovelo ya 0860 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 hi ndlela leyi swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa mavonelo ya timhaka hi ku hambanahambana ka toho laha ti nga koho eMpumalanga le ka Bokweni sweswi hi nge le ku vulavuleni nhlangano wa vaaki wa Afrika-Dzonga hi nomu wa Nhlamulo Mabasa wu le ku vikeni timhaka ta leswaku ku na muehleketeleriwa loyi a nga ya khoto namuntlha andaka loko a ya va komba ku mina kahle hi meni nga dlaya sisi wa mehe hi holove na sisi wa yehe ivi va hetelela va lahlekela hi vutomi a tlhela va celela kwala xitandini xa ka vona se va lowun'wana boti hi ku vatswari va lovini loko va kha va vutisa hi ku yele Joni kha va vutisa ku a va kwihi sesi a va kona va vuya va jikajika kwalaha kaya va kha va lava munhu a kha swi tiva ku se le ku languteni ku swi ta hetelela swi tswala mihandzu muni le ka Bokweni ni vona provincial commissioner wa le Mpumalanga va kwele ve le ku vulavuleni na Nhlamulo hi ndlela yaleyo swin'wana na leswi va nge le ku vulavuleni hi swona hi leswi that during their fighting
actually managed maybe to hit her in a bad place, and he was killed in that manner. And as a result, he decided to bury her in such a way that definitely it was not easy for the family to see anything. We only get this matter, and it was not reported to us as police, as well as missing. It was not reported as a missing case, and it happened that as this year on the 3rd of this month, June, that he had some problem with his friend who are actually members of the community who were fighting with him on this issue to say why he actually stole their laptop. When they were fighting with that is when now he tells the story that he suspect that he's no more actually doing well because there's something troubling him. Se imcommissioner wa maphorisa Mpumalanga lava ngile ku vulavuleni hi timhaka ta ku va ku kha ku landzelerisiwa area ri nga ha titwi kahle a twang a va swi vona se endla swilo swin'wana a nga ha swi koti ku swi hlamusela na yena se a zela ka vula ku hayi me ni nga heta lanteka vutomi bya sesi wa mina se xiyimo xo tika se yo mhaka na namuntlha hi la ku vutisa ku n'wina ku madzolonga lama machudeni va hetelela ku va na wona mi le ku tswaleni vana va njhani n'wini kulumu ni vula ku loko ku ri ku mi va vonini vana lava va nge le ku va kha va do hi ku xo sungula loko ku hetelele ku dlawe muchudeni ivi loyi a nga n'wi a ehleketeleriwa ku va n'wi dlaya a khomiwa ivi a huma hi bail nyimpi ya yini na mani mi va mi kha mi lwa na mani ma vo mhaka ko i mhaka leyi kumbexana hi nga tsakela ku twa n'we kumbe angula mukini 0860 002543 wo sungula hi lowu i xitlango hleka nhleka Hello. aye Minjani? i pfukile mi njhani Hi pfukini, body side mheni la mi ni pfuna. Mina mi ni pfuna a xibedhlele xa ka Malamulele kusukela lembe leri nga hela. Na le a swi tshama ku deliver i swilo swa vatsoniwa swo fana na ti-rubber ta ti-crutches. Kutani kha ni gida a xibedhlele masiku hikuva va mi byela ku a va se tshama ku deliver ti-rubber ta tinhonga. Se ni tsandzeka no famba hikuva ni mutsoniwa loyi a tirhisaka ti-crutches. Masita bot side. ni mi yingiserile And handle ka xibedhlele ni le titliniki kwala ni tshama kona kwahala ka Magona hala. Tibandichi a ta ha deliver loko se hi fanele hi landza tibandichi a ni mi na vuvabyi bya chukele mi kuma ku huma swilondza leswi va nga ku bandichi kwa tliliniki a hi tikumi tibandichi se ni la ku mi hi vutisela va department of health ku why va nga deliver swilo swa vatsoniwa swo fana na ti-rubber ta ti-crutches. se swi sukile ka n'wina se swi le ka mina se ni fanele ku va mi ri kaka ku na se ni ya ka ndhawu leri hayi loko munhu a ri hava sweswo a nga koti ku a ni hi leswi hi tirhisaka ku hina vatsoniwa a ni ali titsoveni a ni le ku aleni titsoveni no vula ku leswi se swi loko mina ni fanele se swi sukile ka n'wina a swi la mhaka n'wana mani tatana xikomba ni ve le ku yingiseleni hi ta kuma hi ta va a hi kumi tibandichi loko u ya tliliniki va ta ku byela ku department a yi deliver tibandichi se hi loko kaka yeni u kuma ku huma xilondza lexi xi hetaka nkarhi wo leha ende xi ni mi twile inkomo sesi wami yi humile ka wona se mhaka leya se yi ni ka mina leswaku se mi ni fanele ni ya kaka na yona so yi humile kambe a swi na mhaka se hi ta endla tani hi twa ku hi mi pfuna njhani sesi wa mina i nhlekani mi amukeleli ka munghana lone vaxumi sivara wa mina kaya na yona xikwembu xa swi tiva amen ku za va ta va ta ri la ka n'wina va hlekete va dlina ku ta vito ra pet heyi ni la ku nghena ka leyi yi nga vulavuriwa hi tatana Mashava yi ni tsakise ngopfu tolo loko mi vulavula na vona kwala moyeni akenza lexi ni nga xi xiya sweswi sivara ku na ntungu mani ku dlayana leswaku ku dlayiwa tinjiya leswaku vanhu a va ha lovi hi rifu leri a hi tiva rona mina na n'wina tolo na toloyeni ene lexi hluphaku madlayiwele ya kona munhu wa ku a ni tivi i cerisa ku yini goji a ri yexe a tlhela a tseleta a tlhava na mapfalo ya nawu lexi a ni nghenela xo hi lexi tiko ra hina sweswi swivari wa mina mi ta kanetana na mina a ximoyeni ri fumiwa hi tikhoto kulukumba Mashava va vulavule mhaka yin'wanyana tona munhu va ni nghena ka leswi a ni nga tela swona ni vula leswaku vumbiwa leri ra hina leri a hi ri themendela hi ri bela nkulungwani hi ri saluta ingaku ri na
mawanga yo tala ngopfu a ni ta ku vaakatiko sweswi swi va raphete a va vulavula moyeni na van'wani vhiki leri hundzeke a hi humeleli rivaleni hi tsalatsala ku va na ku cincacinca ka swin'wana ka vumbiwa leyi loko mo languta sivara laha ka vumbiwa ra hina ra act 108 ya 1996 ka chapter 2 laha ka bill of rights ku na lexa xa xiyenge xa 36 section 36 a xi le ku tirheni swi vumbiwa leri ra ri pasisiwa ni vula hi yini na va kombisa ku vilela lava hi nga na vona laha tikweni va nga va va ri machudeni va nga va vaakatiko ku nga va ku ri lava nga hlawula mfumo lowu nga ku vupfumeni loko va karhatekile va fika ku ya le tiofisini ta vanhu lava nga va hlawula kumbe kwale ka masipala kumbe va landzelela nawu wa vumbiwa va ya patwini loko mi suka ka bungeni ni ya ka Sivaraphete ATF ni famba hi patu leri hi ku na ri thelela na mina hi ku ya hi vumbiwa ririmi ri themendhelaka ri nga ni boha vankulukumba Cyril Ramaphosa na van'wana ra ni pfumelela ku ni famba ni na mpfumelelo hi timfanelo loko ni kuma munhu a teke nsinya a wu vekela patwini i ri ni ya hindza hi kwihi loko vana va i ri maphorisa va ta dondombana na wona wu suka loko phorisa ri ya laha mi te kahle ngopfu ri ya dondomana na wona loko phorisa ri koka nsinya ri humesa patwini va koka nsinya va vuyisa patwini phorisa ri koka nsinya ri humesa patwini se ku za ku karhari wa ku fanele leswi mi nga za mi vulavula mi ku loko munhu mo vulavurisa swa tidibeti a karhele ta za ku se swi ta hisa kun'wana swi nga swi fika la maphorisa ya karhalaka ya tirhisa matimbanyana ivi ku ya ta va ka IPD va kambisisa maphorisa ya hina ivi lavaya va ka IPD hi ku lexiya xa vumbiwa xa hina lexi xi khome maphorisa mavoko kwalaho ka Criminal Procedure Act leyi na yi fanele yi cinciwa man Act 51 of 1977 loko mani vutise ma ngheneleri loko ni nga ni vulavula se va ra section 49 liya loko i dondomana na nsinyana wu ya isusa va vuyisa isusa yi khome maphorisa mavoko yi fanele ku copeta ka tete mele ku submiteni ta submitani le ku tswaleni phorisa ri swi koti ku tirha swi va ri mhaka section liya i ta tirhisa ku yini khomiwe mavoko hala tlhelo ku na va IPD mina a ni ta ku hi nga pfali mapatu va ka hina mi nga pfaleli vanhu mapatu va ka hina ku van'wanyana va ku fana na van'wani va tirha swibedhlele va ya pfuna vanhu van'wani va tirha kwale ka Munghana Lonene ku fana na vo n'wina van'wani hi ya tihofisini hi bukile hi ya le ka masipala loko va ta ya bukula futhi i ya buka after 3 months munhu ku pfalele patu xo hetelela mi tshame ya langutana leyi ya Correctional Service Act 111 ya 1998 na yona yi fanele hatla yi cinciwa mi languta section 74 subsection 2 va nyika Pat Khalanga parula a nga swi koti Pat Khalanga a tshama lava nga ta tshama kona epurasini ka Manghena i tlha a famba a lava vanhu lava a va n'wi khomisile nkarhi lowu a ri jele a tlha a ndla nandzu wun'wana a tlhelela jele hi ku i nyikiwe parole mina yi languta yeliya ya ka Walusi Janus Walusi ya ka Chris Hani hi ku ya hi section 74 subsection 2 leyi ni vulavulaka ku yona a swi le ku tirheni swi tirha maphepheni swivara premier ya hina leyi nga na yona mahleketa n'wina mi swi twile mi van'wamahungu va ze va vulavula siku rin'wana ku ri na mivabyi ku seketela Tatana Mashava wa tiko rin'wana ra Zimbabwe loko va ringeta ku hlamusela va tirha hi budget va tlhela ku minangwaka a tisi budget a va nga ri rhoko mali loya mara va tekiwe va yisiwa ku tshinyiweni wa hi nga teki Zimbabwe yi ndla province number 10 ya hina na hi ku tirha budget swi fana no heta hi ku swi fana loko ni rhwala munhu n'wi tlherisela kaya wa vuya n'wi tlherisa wa vuya mo mu khome vanhu vo tala budget yi le ku fambeni ya tiko ra hina matiko ya vona a va le ku hi hakeleni inkomu swi va ra 100 a ni tiyisi ngopfu leswi va swi vulaka ku ku le ku tlangweni ntlangu wa njhani wa xivuyevuye va n'wi rhwala mi ya ma n'wi cukumeta amakama wa putsu loko mi n'wi cukumeta ka vaputsu loko n'we ma ha landzelela patu yi le ku teni hi le masin'wini kwala ka ku landzelela nawu a ni ka ni bula na nkulukumba Nkuzana namuntlha Botrich va kombisa timhaka ta ku laya Akremetat va vulavurile va tsale mapapila va yisa ka SANRAL ku a ku ndliwi stop sign laya se ve rivala ku tandiwa stop sign loko munhu a suka a nghena Akremetat kumbe hikwako ku nghene ku jumela ku nghena ka kona laha se ve ri va ta vekela stop sign se mahungu ya kahle
loko mi nga khomangi nchumu kwala mi nga kwala mi to swi bela mavoko sweswo hayi leswin'wana swo kutandiwa hayi hina hi vula leswi swi nga fika un'wana mi yingiseri hi loyi ni hlekani hlekani botpeta mpfukini na vaxomi n'we hi pfukile mani n'we a hi na nchumu hi ngo n'wini chawuke kwala kanjaka ni khensa swinene loko mi amukeli riqingho ra mina botpeta ni na xivilelo hi titiraka leti nga le ku holeni ka misava kusuka a xitediyamu na kusuka mavona patu leri ya ka wayeni laha crossing laha ri ya ka wayeni ku na titiraka ta ka Sandberg ti rhwala crash kumbe misava kwalaha Ritavi ti kha ti nghena laha xikontirini botpeta loko mo fika mi malaya a mi nga yimi 5 minutes loko mi nga boheki hi ritshuri leri ti ri endlaku laya ene mi tihele kwala kusuhani hala ti-crash swakudya mavhengele ku vona patu ra ka diesel solar stadium ku sala wani a ku fambeki a ku endli nchumu a va cheli mati mara vona lava nga kona kwalaha stadium lava ka stadium va tshama kha chela kha ku tsakama se a hi kombela ku ri loko swi koteka botpeta please hi laveleni mukhanselara a ni tivi i ward for kumbe mani a hi vutisela ku ri na vuhosi ku va ri yini hi ritshuri leri ri nga le ku xaveteni ka vaakatiko lana va nga ya tlhogomeliku na ni byele ku la ri karhi ta kona ngopfu hi kwihi kusuka laha crosseni ya ka diza ku ya stadium exactly hi ku vona ku endleni ka a ni tivi ku loko ka ku na construction endlaku kwalaya a ni tivi library kumbe swin'wanyana hi ku titiraka letiwani ti suka kwala stadium ti ta ti hindza kwala ka diza kwalaya ti nghena ti jika basani ti ya ta rilana hi le groundini ya ka Matheu ti jika ti hala manqhaveni ya le basani i dust ntsena i maribye ya ngena ku weleni ma ri patwini me ni tirha ku rhwala vana va xikolo va crash kona kha vhika maribye ya vona ti-dust na everything ku hava na tiraka le famba ku khachela ritshuri na botpeta ene ku veni hi nawu yi fanele crash tiraka twana se hi vulavula swa n'wina swa ti-crash yi fanele tiraka yi famba yi vekeriwa seyila loko yi rhwala sava kumbe misava sweswo nawu wa koho wa la tikweni leri se swi vula ku maphorisa lava va fanele va pfuna twanani se ni nghenile maphorisa kambe vanhu lava tirhaka swa le magondweni lava va fanele va tirha ku vona ku swilo swa muxaka wolowo swa landzeleriwa a ve le ku swi landzeleni kambe mukhanselara a hi maximzi ni ta twa ku loko ku ri ku maximzi ni va byela ku kumbexana hi vona ku va nga mi pfuna njhani kwalaho iye phesi please matirani mitatswarisiwa matirani tin'wana ni tlhelela ka Sandberg ri ta ri ka ehla ku ya ka wayeni leri tshuneri ti landzelelani ri timbirhi a mi nga pfuli rivati fasta a ni wachini ya vona loko va yi nyika phakati ka tiyindlu kumbe njhani na matso swi vava swinene nyametelo chauka ni khensa swinene hlayisekani inkoma khensa swinene ko va a hi mhaka ku kumbexana hi mhaka ku va navetisana munghena lonene vahlavi kambe minkarhi ya ku tala loko ni vona tilori ta ka vahlavi ti va ti ri na seyila i van'wamabindzu lava va landzelelaka milawu hi yo mhaka va navetisana le ka xitichi xinene munghana lonene hikuva landzelela milawu van'wana va tshika tilori ti ya hala na ni mi byerini ni mi nyike n'wina mi nga na timovha leti ti nga fayeka mafestere lamahlweni ti-windscreen loko wo vona tiraka yi nga vekelanga seyila yi landzeleli i yimisa i ku vona ni fayelela hi nawu wa la tikweni leriwani i fanele ku xavela dilazi yeleyo a hi amukeleni n'wani loyi ni hlekani Nhlekani botpeta minjhani? hi pfukile minjhani tata Pfukile i Sesolga va mi landzelelile a hi Sesolga ni la ku hlamula leswi a mi hemba mi ku a mi koti ku nghena a mi lo nghena leswi motivoyi a hi mi twenini sesi ni la ku hlamula ka liya ya mhani lava va ngo va mi rhuma ku ka department of health nga ku va na problem yo a va kumi switirhisiwa swa ya ni la ku yi hlamula hi ndlela leyi hi mhaka ku a ni tiku hambi ko va ku na swilo swi nga ku xoteni ka department of health hi ku ni vurisa hi mhaka laha ni tirhaka kona na mina loko no mi byela na ti-patient a ti dya vuswa na masi tin'hweti leti nga hela se a ni phela masi a ku xoti nchumu kwala ku xota yini a ni va dya vuswa na masi na hina a dya vuswa na masi masi na patient yi dya vuswa na masi xo phito yini hayi xi hoxeke ngopfu se a ni swi tivi ku na ku swi le ku xoteni ngopfu a swo va ka tliliniki leyi va yi vulaka vona va ngo
a va koti ku swi kuma ka tliliniki ni le ka swibedhlele leswikulukumba a ku le ku tisiweni ka swilo swa ku pfuna ti-patient leswa swo vo ngo swi vona nga kumbexani swi le ku kaleni ka sayiti ri vona va nga ka rona ni vulavula hi xibedhlele lexikulu xo duma a swi kona ka ti-academic a swi kona swilo swo switirhisiwa swo tala na ti-glove last a hi xota hi tona hi nga ri na ti-glove he vana so loko mi ri ha ti-glove mi hanyisa ku yini hi ku eyi se mi veka vutomi bya n'wini xingu ka nxungeto ka tika ku le ku tikeni se a ni lava ku hlamulela mani va lava ku va nga swi teki hi moya wo kumbexani i timhaka to hi le tliliniki ya ka vona ne le ka swibedhlele leswo duma a swi kona ku le ku xoteni ka swilo swo tala a ni ti ku endleka yini mani hi ta twa vinyi va swoho ku va ri yini kheserisesi inkomu sesi wa mina khensa sweswo mingiselo Munghana Lona FM makomba ndlela nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM ndlela yaleyo mufambisi wa xitichi i tshama ni byela ku khala ngo wena vanhu va ku lava ngopfu famba ka TikTok na yini leyi man swi ta ku pfuna loko swi ta ni pfuna va ku va yingiseri va na loko va hlangana le ka TikTok va ta na le moyeni sweswo ringani va kume aka TikTok un'wana wa vanhu lava loko i kha hi tibulela ka TikTok ambati va nge ni milandenali hikuva va hamba ku a ni koti ku nghena hi laha va ngheni namuntlha swa tirha sesirosi himpela swa tirha se na muyingiseri wun'we wo ngetela eka Afrika wa vulavula mixo Justice Machine swi ni byeri ku mahungu ya misava awura yin'we ta emisaveni kusuka kwalana hi languteni madzolonga lama hi nga ka wona ho vuyelela la sweswo muyingiseri Munghana Lona FM hayi Botridge se yi pfuxa swin'wana mhaka leya n'wina leya manako hi ta ku vulavula hi yona ya ku akremetati ku ta vekeriwa stop sign un'wana se yi ri laya nkuna crawl ke swi lava ku ndlisa ku yini ante Botridge yi languteni na yaleyo himpela a nkuna crawl phela loko suka ka bungeni wo tinghenela kahle swi mara loko wo nghenisa ka n'wana loko hume se ngumi ya ku ni hala ka kuza se a ko huma la swi fanele swi kombiwa kahle ma vona leswi swi nga laya ka patu leriya laya ka kwala nkuna crawl a ku onhaka nchumu laha hambi ku nga cinciwi nchumu laha hi mhaka ya ku a ni leri ra ku ta hi hala loko ta hi le Giyani i jika laya ka cross ya ku jikela ka Masiya ivi i nghena hi laha garage i nghena a nkuna crawl swi kombiseni na sweswo mi ku entrance nkuna crawl va jika hi laha va ta hi le garage va nghena a nkuna crawl loko i huma laya ka exit laha ku nga na swakudya leswa liya vhengele ra hi xavaka swakudya loko i chayela movhe vhetani mi kombisa na kona mi ku lawani i exit ntsena ya yini ya Giyani majusi laya ka R8 ka R5 yini liya i exit ntsena ya ku ya ka majusi n'we mi lava ku huma mi ya aka matlhelo ya va Elim na Vankuzana mi fane mi tlhe mi ya huma le garage ivi mi fika ka junction liya ivi mi kota ku jika se mi ya kwini mi ya ka Nkuzana swi olovisa sweswo se kumbexani ko lava mimfungo ni ta mi teka ni ya mi komba ku leswi ni vulaka swona hi swihi kambe hi le ka swona namuntlha leswi hi nga ka swo hi leswi tolo ku pfuke hoyi yikulu a Walter Sisulu University machudeni ma kha ma hoxetela maribye tiyini van'wani va hoxetela na leswiya swi nga tirhisiwa hi va 1976 a va ku ti-petrol bomb a ni swi tino xi ndlisiwa ku yini nge dzini mi byela mara no vona kha wu pfurha ntirho ndeli kwala va dodombane ngopfu na maphorisa ivi loko ku ka ku landzelerisiwa xiphiqo xa vo yini xiphiqo xa vona hi lexi ku ve na muchudeni un'wana nga duvuriwa hi loyi se mu ehleketeleriwa i hume hi beyili hi yo nyimpi leyi se xivutiso i ku kasi a va swi tivi ku beyili ya nikiwa Afrika-Dzonga ke xa vumbirhi madzolonga ke i muchudeni ni vula ku n'wana wo phikela la timhaka ta ku lwisana na van i swi kuma kwihi hi yo mhaka mi ni twa ni vutisa ku kahle mo ku tswaleni ka vanhu va njhani masiku lama n'we mi nge le ku se a hi buleni hi yona mhaka yaleyo a swi fanela ku za swi fika kwala ka ku va na madzolonga muxaka wolowo ke a hi khale ngopfu la a Giyani ku ve na xitereke loko ni nga hoxi swimvula ku hehliwa ku na vanhu vambirhi va nga duvuriwa
loko ho fika hi tshama hansi ku hi mpela a swi fanelake ku va duvuriwa ipi madzolonga phela hinkwaswo sweswo un'wana ta mi byela ku phorisa ku ri hale xa ritani la xona ri kha ri koko ene mpela ni ku na video yin'wana nga rhumeriwa un'wana kha koka phorisa phela koka phorisa swi vula ku i nyaja nawu wa tiko ma vo mhaka kona swi vula ku i nyaja nawu wa tiko se a ni tshembi ku hi nga hetelela hi fika ka xiyimo xa muxaka walowo xa ku se hi hetelela hi tikuma se hi ka hi lwa na maphorisa va talanga loko hi pimanisa na vanhu lava nga kona tikweni ra Afrika-Dzonga a va fiki miliyoni maphorisa hina hi kwalomu ka 63 wa mamiliyoni ya vanhu na valavo ka va nga tiveki se loko hola ku ta lwa na maphorisa ma swi vona ku swi ta hi yisa ku hi tanihi tiko hi yo mhaka van'wana va pfa va vula ku kumbexani tiko ra hina ri borile sa hi buleni hi anamisa miehleketo hi languta mhaka yaleyo hi twa ku mi angula mi ku yini ka mhaka yaleyo ku ni vula ku a ni ali ku hundze munhu misaveni i duvuriwile na wu tirhile i khomiwini mu ehleketeleriwa i humile hi bail loko mi ri na mumbhoni yisa na mumbhoni ivi munhu a gweviwa a hi swona swa maribye na hinkwaswo leswi swi huma kwihi n'wana loyi a nga xikolweni sweswiwani hi 1976 a nga ri kona a ku ri na vatswari va yena hi 1976 kumbe vakokwa wa yena hi 1976 sweswi u kuma ku swa tipetrol bomb a hi buleni 0860 0025543 nongonoko ya Afrika wa vulavula na ri teka riqingho rero andzaka leswi u kayelele eka Afrika wa vulavula phela ri tirhelo rikulu ngopfu loko mi ze mi ku milawu mi ku tiko leri i Banana Republic ma swi vona ku se mi vulavula hi mhaka yi kulukumba ngopfu yeyi yona mina ni nga yimela mina na problem na problem America yi ta ni protecta mani ngo joina mabuni lama ya 49 na hambana na tiko leriwa ni renounce citizenship miri mi ta joina yini ni ngo joina mabuni lama ya 49 ni ma join impela President Trump va nteka ni ya va maakatiko wa America mi ndla yini mi hambana na tiko leri ni hambana na ro leswi a hi tiko phela a ku na progress a ku yiwe helo vanhu lava nga va faka laha ku va hi rhangela va endla yini vulavula ntiyiso Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula a hi tekeni loyi nhleka nhlekari khalanga a hi buti no mhaka la nghena ka leyi ya Walter Sisulu ya kahle kahle i mhaka ta ku delela a ku na swin'wana hi nga swi vulaka la ka tiko leriwa ku na ku delela ku hi mhaka ya milawu ya leyi nga kona kwasi leyi ngo munhu i na ti-rights ta ku swi vula ku munhu a nga fika a onhela n'wina loko a swi lava hi ku loko ku ri ku vanhu va kwatile va kwatise munhu a kume bail munhu loyi a nga nyika bail i tshama laha patwini leri a va ri pfarile na ma swi twisisa a va fanele va ya le a tirhelaka kona va kombisa ku vilela kona va ta komba ku vilela mara leswo vandla leswiya va phikizana maphorisa vula ku swo komba ku belela a ku na xin'wana ni nge swi endli ka matiko man'wana kwala kusuhani kwazi mazi ni nge swi endli leswi taniya ni nge endli leswiya leswaku minkarhi ya ku tala loko ni ri moyeni a ni swi rhandzi ngopfu ku pfumelelana na vayingiseri loko muyingiseri a ya hala mini ya hala loko muyingiseri a ya hala ni ya hala kambe kwalano na vusindziseka ku pfumelelana na n'wina hi ku siku rin'wana hi ri a Beit Bridge kulukumba un'wana a lava ku khomiwa hi ri kwalaya hi ntsena hi ku tshunelelanyana hala ka ndilikani we le Zimbabwe so se bangako hiyo yaleyo kuto kuna ku delela ku ene a ku le ku lweni nchumu hina hi bizna ku khemendela milawu ya ku hey tiko leriwani hey ri na milawu ya kahle na constitution ya kahle ngopfu mara swin'wana swi lava swi hungutanyana swi ta lava swi hunguta kambe i yini swi fanele ku swi hungutiwa nakona njhani sweswi swa ku vanhu loko va kombisa ku vilela va endla swin'wana swo huma ndleleni ka leswi nga ha hlangana leswi va kombisa ku vilela va vilesa hi swona swa ku ya munhu a pfala patu hikuva a kwatisiwe mhaka yo karhi a pfala patu se vanhu va nga ha koti ku mi nge yi swibedhlele mi nge yi kwihi hi mhaka ya ku munhu i kwatile hi mhaka yo kwatise na loko ri ya twala mhaka leya mara why va fanele va pfala patu se a hi hunguteni milawu yaleyo ya ku no veri vanhu va na ti-right ta ku endla xin'wana na xin'wanyana hikuva u nge ti munhu wa na right ya ku endla xin'wana na xin'wana lexi a xi hleketaka hi nkarhi wa yena na swona ni mi twini a hi humeni ka mhaka yaleyo ni mi twini vutomi na kesa loko va ku a hi humeni switutu swa un'wana kha ku hayi humani ka yona mhaka yaleyo
sweswo mi ngisero munghana lona FM makumembirhi timinete ntsena hi se awara ya n'we nhlekanelo a khensa swinene n'we mi nga hi vona ka TikTok hi khalanga Pat Mathebula a hi yeneni mahlweni hi byela na valavan'wana ku hi koho mi kota ku yi landzelela Africa wa vulavula hi ndlela yaleyo un'wana mi ngiseri hi loyi nhlekani ahee minjhani botsek i pfukile minjhani boti wa mina ni pfukile a khensa me botpet hi ku twisa ka mina a ni vona hi nga kumbe na Wi-Fi hi ku leya madzolonga yi na problem botpet ni nga mi tsundzuxa I think vo ma 3 weeks back swi ni vavini botpet ni nga swi twisi kasi ka ku endleka yena I think vanhu va community yaleyo a va strikela kwa ku ri ha gezi and then va sungula ku hisetela mathayele laha ri le kwihi esayitele le ku rhuleni a ku ri Rondabelt va hisetela mathayele mali lexi nga vuya xi ni va botpet loko va ha sungula a ku ri na maphorisa kwalaho ene timovha tin'wana ti le ku jikeni tin'wana ti le ku hoxeteleni ka maribye lexi ni nga vutisa maphorisa ni ti mara mpela maphorisa hi ndlela yin'wana mo pfumela vanhu lava fayela movha va ku nawu loko ho hava khoma ni ku na ti-right nawu nga wu jika mi kuma ku se hi mini nga na nandzu ni khomiwe and then se lexi ni nga vutisa xo maphorisa ni te mara in the meantime na n'wina mi le ku tirheni ntirho wa n'wina because loko a ma va mi kha mi tirhani no wa n'wina a ni va fambi va khoma vanhu lava mi va yisa because loko ku ri va kwateli gezi hina va movha hi nghena kwihi why va nga yi kule ka Eskom se but na vona a ni va soli botpet that's why ni ku nawu wa hi siyila na vona yima na vona ku va maendlelo ya vo hi moma nga wrong mara I think va swi endlisa hi ndlela yaleyo hi ku loko va reporta a va tekeli enhlokweni mara loko se va sungula ku hisa maphepha verina mathayele va endla swo huma endleleni apatwini lava va maphorisa va fonela Eskom Eskom ya va lunghisela a swi teki na 30 minutes botpet loko mi lava ku swi vona tiko ro ra problem and xivutiso xa ku lava a va fanele va swindlile a ku sunguleni va nga se komisa ku vilela lava aiki a va tsandzisa yini no botpet a nyika man'wani ku na ti-council va reporta mara botpet ku nga ripotiwi timhaka ta gezi a hi ngo sweswi ni le ka majosi ku a ripotiwa and then va tlhe va fonela va ka Eskom va ku ya ka majosi ku a gezi va tlhe va pfumela ku va swi tiva ku hi ta endla ivi ku fika ka vanhu va gezi va fika va languta va jika ivi loko tlhe ku foneliwa va ku ve ri va tini vanhu phela masita ma fonela botpet vanhu va fika va jika mara loko va ripota leyi va ku va tirhini i problem ra tiko ra hina leyi loko mi tlhe mi fona mi ku a vete va tini mara vo yo jika va ku hi vonini problem mara ni loko va fika va ripota ku va tirhini ivi ku tlhe ku vuya van'wana loko ku ripotiwa va endla overtime va ku ho laha ku la ku titwa ntambu leyi hayi va fika loko va ripota va ku se swi boha vanhu va strike botpet ivi loko se va strikini problem leyi nga hita 5 days ku ra gezi ya lunghiseka hi 20 minutes kasi ku tsandza ku yini ene loko yi ze yi lunghiseka hi 20 wa timinete laha nga kule i va ku ho swi vula ku swo swi tirhaka leswi ku ngcono ma mi twisisa ku ngcono hi pfalela lava timovha loko va vuya mintirhweni va nga fambi ivi loko va vona hi nga ku endlaka tsana ni maphorisa hi tlhe hi tifaya ende loko se swo endleka kwalano na lava va vukhamba va hoxetela tibekara mi kuma ku loko yi pfuneka va nghena va teka xinkwa se ku tlhe ku va na vukhamba phakati mara lexi me xi ni nyangatsaku swi fikisa kwalano hi mhaka ku hanawu because loko se na phorisa a za ku vanhu lava se va na 6 days va na 3 days va kha va ripota va tekeliwe enhlokweni mara sweswi va nga ku strikeni timovha ti nga ku onheteliweni u ta swi vona hi nge heli 20 minutes a ndzi mpela loko a vulavula sweswo ra kha gezi se ma swi vona botpet ku se swi vula ku na machudeni lama a va swi twisisa ku kambe ka mhaka ya machudeni lamake a ku na gezi ni nga ta ku tlhava phela laha nako i munhu wun'we loyi va a nga ma ehleketeleriwa nako nawu wa tiko leri wa pfumela ka kuma bail loko a fikelela swilaveko se vanhu lava va fanele va ya mintirhweni va pfaleleriwa yini hi leswi ni vulaka swona botpet ku angarhela ni ku silesi botpet hi ndlela yin'wana ni voni hi nga ku nawu wa hi feyila va lava va nge le henhla va veka ku na loyi hi ku loko a wu nga hi feyili a va ta vula va ku n'wana na un'wana a nga na right ya ku loko a ri na problem yo karhi a pfala ndlela na n'wina va ripota ku ti-problem leti loko munhu o za a ripota hi kombela ku nga hindzi 24 hours a nga pfuniwanga problem yaleyi a swi nga ta va kona leswi ivi na va swi endlaku loko va tibyela ku nge se hela vo ma 3 hours swi endleka a va khomiwi nemetwe ene loko inkombo to mina khetsa ene loko va ka va vulavula kutani swin'wana swo hlwerisiwa hi vomu ku ta ze ku va na leswiya swa ku swo bangwenya ni masiku lama ma bi mati ku tingwenya ti tlela
mi vhe mbango yenyu yoxe twi ku va kha ku ndleriwa sweswo ku mi va hansi ka ntshikelelo loko mi hansi ka ntshikelelo mi hela mbilu loko mi hela mbilu yin'wana a fika ku phela leswi hi nga mi loko mo inyana se 0860 nangona ku Afrika wa vulavula i nhlekani ka boto mina Mfukile. ni pfukile mjani but Mfukile mana tanzamanyana leya mazulonga man. ya Botpete swi lava loko ri vanhu hi swi tiva ku loko u ri mutswari lexi u xi endlaku xi karhi xi vona hi vana va xi teka ku ri xona xa right. Se leswi swi humelelaku sweswi mihandzu ya leyi nga byala hi vatswari eka vana lava ku loko ku ri hi ku mi lava xilo kumbe xi nga ri kona ka sayiti ra n'wina mi fane mi cinacina. Lexi nga humelela ku vatswari va tsandzeke ku hlamusela vana ku nkarhi walowo vona va lava swilo va cinacina reason a ku ri yihi. Se swilo leswi hi nge swi koti ku swi cinca Botpete hi mhaka yini hi ku loko munhu a nga enerisekangi u fane a bahuwa a cinacina hi ku hi tlha hi swi vona na va nga hi rhangela loko va ri palamende loko va nga fambisana swo karhi va kokakokana. Se vana va gina va twa ingaku loko va nga eneriseki ku hava ndlela yin'wana yo va nga za va kota ku eneriseka i ku va va cinacina ene va swi tiva kahle ku nawu wa hina a wu pfumeli ku maphorisa ma nga va ba kumbe ma nga va endla vo to yima as if va protecta ku va nga tshovi ti-properties ta mfumo mara la ku salaku va suka vana va ri na information kusuka ka vatswari ene sweswi va tirhisa tools liya hina hi ri vatswari hi nga va dyondzisa yona ku loko mi nga eneriseki this is the way ku mi ta za mi kota ku fikelela leswi mi lavaka swona. Ene sweswo tlha hlohletela na hina hambi ku ri matikoxikaya sweswi loko swilo swi nga fambi tihosi ta swi kota ku ya strike ku ri hi ku khale hosi yi nga strike ku mara na sweswo mo va vungunya ku hava sweswo a swi kona tihosi ti yo tereka njhani ti yo tereka mi ti vona n'wina Pietersburg n'hweti letiya ti nga hundzi tihosi a mi ti vonangi ti tlha ti interviewa kwala ka SABC va ku tihosi ti rila leswi hina hi tiva ku hosi a yi rili loko yi ri na xirilo kumbe yi tsala papila ivi laha yi virilaka ka vona va yi vhakachela va ya solva yiphiqo mara ya huma ofisini hosi yi ya strike. Hi yo mhaka hosi ya pfa yi vitaniwa masiku lama ku hosi yi vitaniwa nhlengeletani a nga sangani ya ku hosi yi va yo yi vitana ku nhlengeletana ene mativa ku sweswo swi endla yini Botpete ka hina vanhu vantima hi faneke hi swi tiva aka mfumo lowu hi loko hi lwa hi ri vanhu vantima a hi lwela xidemokirasi ivi hi ta heta xikuma loko se hi xi kumile xidemokirasi hi nga ha swi tivi ku hi fanele hi xi tirhisa kwini naswona loko swi te yini ene sweswo a swi endla hi mhaka ya ku valungu va ve va swi vona ku va tekeriwe mfumo mara va ku hi nga tlha hi va fambisa vanhu lava va endla leswa swa divide and rule ma swi twisisa ene va swi tiva ku hina hi le tindlaleni ngopfu hi lava ngo mali vo nyika wun'we xikarhi ka hina mali ivi a endla ku nga vi na ntshamiseko a xikarhi ka hina ku nga leswi sweswi swi nga ku humeleleni ku loko u ri na mali u nga dlaya munhu u tlha huma loko mara mina no dlaya munhu ni nge swi koti ku huma hi mhaka ku ta va ni ri hava mali ya ku ringana 10,000 rand. So i trap leyi endlaku ku vanhu va rila ku munhu u dleye munhu a kota ku huma a xitokisini va ku u kume bail se loko wo va mbuyangwani i dlaye munhu i ta fela xitokisini. Se vana ve le ku lweni ku swilo leswi a swi fanele swi nga vi hi ndlela ya ku loko u dlaye ni tshama xitokisini u za u tenga nandzu wa wena wu hela hambi ku ri yena la nga huma a nga na safety because at any time vo ngo n'wi landza va n'wi dlaya va lava nga dlayeliwa n'wana se va n'wi nyika parula at their own risk. Se i ku tshovela leswi nga ku humeleleni Botpete ene hi nge pfuki ha swi kotini aka Afrika-Dzonga lowu nga ka wona wa democracy because a hi kumaki loko ku ri ke swi koti ya swi kota rini hi khumera second mi nge hi pfuki hi swi kotini hi ku a ku na ntshamiseko mo specially hala ka vantima ku ri hi ku hi pfumelele mfumo lowa wa khale wu hi manipulata wu hi fambisa ku ri hi ku leswi a hi lwela swona hi ri mavandla ya vanhu vantima a ku ri democracy ya ku leswi hinkwaswo swi nga swa hina swi va swa hina mara sweswi i swa n'wina mi ri n'wete Botpete because mina connection na rin'wani boom ni mi twi inkomo
0860002543 nangona ku Africa wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makomandlela hi ku haxa laona T kusuka le no studio 2A hi le Polokwane hi la nga kona mingisero mina un'wana mingisero lo nhlaka tatana Mathebula papa ni pfukile tatana hi pfukile ngo bona amlosa baba yini mtaviya ri akonuko a stikeni mirini we Mr. Mathebula la ku ngena ka le ya ma student ya level university lexi karataka tatana Mathebula na mikometa hi xilo xin'we ti-rights ta hina ta South Africa hi to ti endlaku ku swilo swi nga tshamiseki la South Africa a nawu lowu nga koho government ya hina loko yi ta implementa loko ta teka government a yi tsandzekini ku yi nyika munhu wa South Africa ti-rights especially hina vanhu vantima sorry ku ni tirhisa vanhu vantima a hi koti ku ti-control loko u languta Africa hinkwayo madzolonga ma tele ngopfu le ka mhaka liya leyi nga humelela ka university i timhaka ta tipolitiki laha ku tirhisiwa tipolitiki ku ta vulavuliwa ku government leyi nga koho sweswiwa a yi tirhi swona a hi mhaka ntsena ngopfu ku i mhaka ku luya va n'wi nyike bail or njhani loko mi languta a hi nge ri vuli hi vito vandla leri ri endlaka swilo leswiwa ri koho vandla leri endlaka swilo leswiwa leri ri endlaku South Africa yi nga tshamiseki maritiva ene swilo swi nge tshamiseki kambe lexi xi nga ta vava i ku phela vana lava va ye khoto namuntlha sweswiwani va ri ntlhanu swi nga endleka se tintiho ti kha ti thyaka sini ene loko tintiho ti kha ti thyaka swi va yisa ka vumundzuku bya njhani papa Mathebula swilo swa hina swa la South Africa mi to thyaka mundzuku va ku kumeni ntirho wa government ya hina tanihiloko n'wana mingiseri un'wanyana a ku Zimbabwe na n'wana va kahle a Zimbabwe i ntiyiso ku fanele jele swakudya u ti tisela loko ku tisela ku nga va swakudya swi vula ku u ta dlayiwa hi ndlala loko South Africa a yo endla tani a xi ta va number 1 so ha tsandzeka na ku mi kombisa hi mhaka ku leswi nga vulavula ni ku ti-rights ta South Africa hi to ti nga wona mpundzu walowo mixo walowo namuntlha a Konuko a Fort a Bush lava contract va tirhaka le xibedhlele lexa xintshwa xa nyuwana ma xi vona muslama no a va holangi vanhu lavaya mara vona timitara leti va nga ti suka toho le gangeni va pfala patu ra R40 ku nga fambi nchumu a swi fambini swilo byi ku nga fambi nchumu tlherile mani ya ntirhweni ma yi vona ene xibedhlele na patu swi hlangana ku hi xibedhlele xi le patu ri le ene patu leri a hi ra mucontractor loyi a nga va qacha why va nga yikaka mucontractor loyi a nga va qacha tatana loko ku ri ku contract leyi oniwa hi Vusi Mashaba a va yikaka Vusi Mashaba hayi va pfalela vanhu va tiko a patu lava tirhaki tatana Mathebula ku va ku hi pfala patu swilo a swi yime nchumu a hi nga fambi hi tirhile van'wana mintirhweni a hi kotangi ku ya lava a hi tirhaka vo a hi ya ku hala ku tirheni mo hi view ya vanhu va pfale patu Goodbad a ni tivi sweswi va ri pfulini ku hi ve hi tlhela van'wana va chewukelanga na ku chewukela hi mhaka vona tixopeni swilo swi yimini lava a ti-restaurant ti-cashier a va chewukelanga va fanele va nga hakeriwi vanhu va yi 7 vona vanhu lava nkombo va makumaku matimba va tirhisa yini va na swibamu lava nga yima kona va ndle yini ku pfala patu i ti-rights Buthpeta ti ri va tsema misinya liya va pfala patu va ku patu leriwa ri pfaliwa hi vulavula hi ti-rights that's why maphorisa hi blame maphorisa loko ri xini maphorisa va tirha va ku tala Buthpeta va tirha mara hikwalaho ka ti-rights leti hi nga na toho letiwa ta South Africa ta hi abuser and ha ti abuser na hina ene mani ni byela lexi Buthpeta ni tshama ni vula leswiwa before election va ku ANC nge he vuyi he Buthpeta na ku byela ka vurhangeri bya Julius Malema South Africa is going deep down sweswo ni nge chavi ku swi vulavula a ni wa tipolitiki a ni wa nchumu a swi volela hi famba kona mara ka vurhangeri bya Julius Malema South Africa yi fini mana a nga le ku rhangela mi n'wi nghenisela yini laha sweswi hikuva a nga le ku ngheneni helo a nga le ku fambiseni helo se mi n'wi nghenisela yini ka namuntlha sweswi kwala R40 yi nga pfariwa a nga le ku fambiseni ku fambisa n'wina va ANC kambe mi hatlhe sweswiwani mi tlhe mi ku mu nghenisela yini tatana Mathebula a ni mu ANC a ni ma politiki va ni tiva vanhu va ku tala hambi n'wana ma ni tiva hlangana vulavula
moya loko ni vula leswiwa Eh. a nkucetelo lowu nga kona muntlha le yunivhesiti i timhaka ta nkucetelo wa EFF a nkucetelo lowu nga kona muntlha laha ni vulavulaka hi woho wa R40 i timhaka ta nkucetelo wa EFF a va te kun'wana emapurasini loko suka laniwa tolo la ku endleka accident laniwa ya yi nga kona laniwa va ri le kwini kwala Hoedspruit a va te va ta pfala a farming one last week va pfale pati hinkwavo va ri lwa farm a suku lava that farm in land ya ka vona ena hi land ya ka vona ni va famba va timhaka lena le vanhu va EFF ni mi byela i nkucetelo wa EFF lowu nga koho le kambe nkucetelo wa yini loko va ku a va holanga i nkucetelo sweswo kumbe a va holanga se va nga kombisi ku vilela hikuva va holangi hi mhaka ku n'wi ta ku nkucetelo wa ANC. Okay, lowu wa ka u nga holanga na swi twisisa mara lowu wa ti-university there is a political issues inside leyi raniwaka campaigniwaka for the election ta ti-local municipalities ene hina hi nga makreste ya onheriwa hi timhaka ta tipolitiki u vona politiki loko varhangeli va politiki hinkwavo la South Africa va humesiwa hinkwavo va susiwa a swi ta va n'wana hi votela vanhu lava a va le ka tipolitiki va le ka vurhangeli bya kereke hi votela vo va rhana kereke a tiko leri ku ri le ku ngombomeleni daily kereke mi vula na va lava van'wana va ngeti va fambile la tikweni mhaka ku lava va la South Africa mi vula va la Afrika-Dzonga okay hi vula bya Afrika-Dzonga mi nga teki Vusi Mashaba mi ya n'wi veka ka vurhangeri a nga ri murhangeri a nga ri mukreste or a nga ri muakatiko wa South Africa mi fanele mi teka Vusi Mashaba a ri muakatiko wa South Africa mi n'wi veka kwini kona politiki va mathebula yi le ku hi dlayeleni na South Africa hi le ku ngombomeleni imali hetelela hi leswi bava ni ri va tatani a hi tshikeni ku xanisa vamalana va dlaya a hi rhandzeni vasati va hina na mindyangu ya hina a hi tshikeni ku dlaya vamalana na vana mani Nemetwe inkombo ta mina khensa 0860002543 kulosala timinete mbirhi ntsena hi fika makumu ka xiphemu xo sungula xa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nga ri khale hi ta va hi kha hi kuma mahungu ya misava na Mishu Justice Mashimzi ni nga se ya ka mahungu ya misava twana la twana nongonoko wa mantlhani wu ta va thwini eka wena exikarhi ka awara ya 12 na awara yan'we mugqivela wun'wana na wun'wana laha Cowbase u ta burisana na tiqhambi leta sungulaka Munghana Lonene FM makomba ndlela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Butpet mina la ku ta vulavula hi leyi ya bail man Butpet hi ku langusa ka pina Butpet i nga ri ne vanhu vo tala la South Africa va hleketa ku ri loko munhu a kuma bail swi fana na ku u kume discharge a nga voniwangi nandzu i nga ri ku na ku kalanyana ka vutivi lebyi byi nga kona xin'wanyana lexi tlhelaka xi ngetelela ku va ku ri mhaka ya ti-right ta hina ti-right ta hina i nga ri ta hi dakwa kahle ma South African i nga ri leswi hi ti khomisaka swona ti-right ta hina hayi swi tlula na mihleketo ya hina ta hi dakwa hi endla swilo ku tlula na mpimo Butpet hi ku munhu loko a kume bail leswi hi swi tivisaka swona a ni wa ta ya ku sengeni a swi vuli ku a nga kumiwangi nandzu se vana va nga fanelanga va kwata va hisa mapatu loko ku ri mhaka yo nje yaleyo a va fanele vona va ya a tikhoto or a khoto va ya humesa leswi va swi tivaka ku ri munhu loyi a nga humi discharge hayi bail a hi swilo swo swi lwisa Butpet hlekani khalanga muhaxi loko hi ta vulavula hi timhaka ta ku kombisa ku vilela loko hi pfala gondzo hi vuyeriwa hi yini loko ku ri ku a hi le yunivhesiti hi fayelela nhundzu leyi nga koho kwala ndzeni hi vuyeriwa hi yini khalanga mindzuku ni ta lava ku yi tirhisa nhundzu yaleyi namuntlha ni yi fayelelaka ivi hi ta ka va xiphorisa khalanga va xiphorisa hina khale loko a ha ri vantsongo khalanga a wu kuma loko hi vona va tatana pele loko hi tumbela hambi hi nga dyohanga kambe sweswiwani a ka ha ri na xindzhuti hambi va ambale yunifomo ha ha va voni va ri nchumu hi lero hi dzaha swin'we hi nwa swin'we hi hlangana swin'we ka sesi wo karhi hi endla manyala ya ku homboloka ku na ticoco ti tirhaka a va ha ri na xindzhuti va xiphorisa khalanga
a hi hinkwavo ina kambe maendlelo ya vona ya endla leswaku vana va huma andleleni va endla ku rhandza. Inkomu Khalanga. Enhlekani Botbat. A ni kombela ku ahlula ka leyi ya students wa le Walter Sisulu leswi kombisa ku vilela. Botbat, a hi tsundzukeni ku history is the best teacher and the history yi na tendency ya ku tlhela yi ti repeat. Hi ndlela leyi hi 1976 laha mi nga kombisa Botbat ku ve na machudeni lama ya nga toya hi ku lwisana na timfanelo ta vona or ku lwela timfanelo ta vona. Na vola va le Walter Sisulu Botbat ni nge va soli if moyi languta hi tlhela kahle because va ye ku toyeni necessary ku va lwela timfanelo ta vona laha mfumo or university yi nga hetelela yi deploy vanhu lava va fanele va tisa order ka situation yeleyo laha ku nga hetelela ku fe un'wana wa vona machudeni. Ni nge va soli loko va tlhela va tlhelela xitarateni loko after loko nawu wu ta va wu ahlule hi ndlela yin'wanyana ya ku yi humesa munhu loyi a nga dlaya exitudyeni lexi a xi ri ku lweni ka timfanelo ta xona. So ni nge va soli student ku va ya xitarateni Botbat va ya va lwela timfanelo ta vona but also na ku endla madzolonga against nawu loko wu ta va wu rule out ka munhu loyi a nga tikombisa ku hi yena a nga hundzisa exitudyeni lexi a xi ri ku kombiseni ka ku vilela xi lwela timfanelo ta xona emisaveni. Hi vuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi teri hi lava ku languta eka nhlekani lowu mhakankulu leyi lava ku languta yona timhaka leti ta ku twisisa ku kumbexani tanihi vaaki ho ka hi nga swi tivi ku na bail nako bail leyi tirha loko swi te yini hi laha hi lava ku twa koho hi ku loko munhu a andle nandzu swi ya hi ku i nandzu wa njhani ke ku va mukundi wa bail kumbe a swi na mhaka ku i nandzu wa njhani ku na leswi swi langutiwaka. Mutivi wa nawu Abigail Ngoveni va yime ku lunga ku lava ku bula na hina kusuka laha hi nga ta va hi ri koho mindlwana le halaya hi kha hi lungisela timhaka ta Comrades Marathon teva ku na va ta va ri koho hi nga suki Limpopo hi ya a KZN hi ya tsutsuma va lo tshama hi se Abi Nhlekani. Botbat na vuyingiseri hinkwabyo bya Munghana Lonene lo sile. Eka msesi wa mina timhaka leti ti nga humelela a Walter Sisulu University ti endle leswaku hi mirhamba sesi ku va hi ta kota ku va hi tiva ku tanihi mutivi wa nawu kahle timhaka ta bail ti tirhisa ku yini nako ku langutiwa yini ku munhu a nyikiwa bail hi ndlela yeliya kumbe munhu loko a huma hi bail nandzu wu herile kahle ku endleka yini la sesi Abigail. Swi le hi nyana mara ni ta zama ku swi kombisa Botbat Inkomu sesi. hi ndlela leyi timhaka ta bail lexi xi langutaka hi khoto i ku vona ku wena muendli wa nandzu hi ku pfalela ndzeni kumbe wa yi tshembisa ku hi ku humesa u ya handle u ta vuya u ta tenga. That is the summary of it. Mara loko va karhi va languta sweswo ku na leswi swi vitanaka ti-exceptional circumstances hi xilungu ku languta ku ya ku fanela na bail ene loko hi fanele hi swi languta hi languta swilo swa ku fana na ku nandzu wa wehe i wa njhani vumbhoni lebyi nga koho ka docket byi njhani hi languta na leswi swi vitanaka ti-risk ta ku fana na loko swi languta ku kumbexani i na passport kumbe i na vuxaka a Kenya kumbe u na vuxaka kwini a wu nge tsutsumi na u nga wu tengi nandzu. Swin'wanyana swa leswi swi langutaka Botbat hi languta ku i na min'wani milandzu leyi u nga handle hi bail hi yoho kumbe u munhu loyi vhele a nga na milandzu yo tala kumbe i ve na milandzu leyi a nga kumiwa nandzu aka wona. Swin'wanyana swa leswi swi langutaka Botbat i ti-interest of justice and hinkwaswo leswi ni vulavulaka hi swona swi laya ka section 60 ya Criminal Procedure Act mara ku hlamula xiphemu lexin'wanyana xa xivutiso xa n'we Botbat i ku nandzu wu va wu nga helangi nkarhi wun'wanyana ku va ka ha yisiwa mahlweni ku lavisisa nkarhi wun'wanyana mi kuma ku u fanele nandzu wa koho wu susiwa aka khoto leyi hi vitanaka magistrate court yi ya a high court. So
swo tala swo langutisiwa mara xo hetelela lexi ni lavaka xi lava hi xi vona i ku court ya languta ku we u dangerous u dangerous ku fikela kwini loko lexi dzulu xa ngelele butera na swivona so court ya langutisa na ku loko hi ku humesa handle a wu nge vi nghozi na ka lava va nga le handle hi swo hi kombisa leswi ni nga swi vulaka ku hi leswi court swi langutaka loko leta ku nyiketa bail. Tolo loko ku ri na ku kombisa ku vilela un'wana miyingiseri teka hina ku vana lava va lwela timfanelo ta vona leti ni nga ti twisiseki timfanelo ta koko ku va ku ri tihi kambe xivutiso ku ta va ku loko mi yi hlamuserise sweswo bail ivi muehleketeleriwa loyi va vilelaku hi yena a nyikiwe bail a swi fanela ku hi za hi fika ka xiyimo lexi a hi ri ka xotolo a Walter Sisulu University. Ni ta swi hlamula hi ndlela leyi Buthati loko court yi karhi yi yingisela ku va na leswi swi nga vumbhoni byo khomeka lebyi gitisaka hi lava hi va vitanaka ku i ti-IO investigating officers va fika va byela court ku hala handle hala ku na swivilelo kumbe a ku na swivilelo ene loko ku ri na swivilelo swa ko swi njhani court yi langutisa weighing what we call the interest of justice and the interest of the society ku loko hi n'wi humesa a ku na leswi swi endlaku ku tihlo ra vaakatiko aka justice system ri nga vi leri ra ku tshemba ma swi vona so ni hleketa ku leswi swi nga endleka mi ta kuma ku a court yi ve na ku yi ve na ku va convinced ku loko va n'wi humesa hinkwaswo leswi swi landzeleriwaka swi nga swipimelo swa n'wi pfumela ku a humeseleriwa handle hambi ku ri na ku vilela so ku ve na what we call a balancing of interest between the accused and the interest of society. Se ni vula ku vele ku vileleni vana un'wana i ri swi nga endleka swi kha swi khumba vumundzuku bya voho n'wina tanihi vativi va nawu loko va kha va ya khoto swi va onhela ku fika kwihi kumbe ku nga va ku ri na switandzhaku swa ku loko i ya khoto hi timhaka ta ku va nga madzolonga swi nga ku khumba loko se vutomi byi ya mahlweni. Mi vula vana va xikolo lava vana va xikolo lava kha va hoxetelana na maphorisa van'wani va ntlhanu va yi khoto namuntlha se swi ni vulavulaka. Leswiyani swi na vunghozi Buthati hi ku a ni ngo la a Afrika-Dzonga hi na nawu lowu ngo a swi laveki ku munhu a teka nawu a wu veka emavokweni ya yena hi fanele na loko ku ri ku hi kombisa ku vilela within the ambit leti nawu wu pfumelelaka ku hi kombisa ku vilela kona mara ni nge ni suka nyana aka case leyi ni mi tlherisela ka case liya hi tshama ku mena n'we hi karhi hi vula hi yona leswi khoto liya yi nga vulavula hi swona ngopfu mi ta kuma ku nkarhi wun'wanyani loyi a nga khomiwa i nghozi hi ndlela ya ku loko khoto yo n'wi humesela a handle ku fana na kwala ka case liya ku kumeke ti-statements ta ti-witness va swi kota ku fika va ku ha chava loko munhu loyi o humela handle hi ta vaviseka mara ku kombisa ku vilela hi hoxitelana hi maribye hi nga tisi vumbhoni bya komba ku chava ka hina ku fika kwini khoto a yi vi na byona vumbhoni byo hetiseka bya ku loyi a tshame ndzeni hi ku loko a ri handle i ta vavisa van'wanyana so lava va terekaka mehe a ni ta ku tereka ka hina a ku vi endzeni ka leswi nawu wu swi pfumelelaka hi ku loko i ze i hoxa munhu hi ribye i nandzu walowo. Se a hi tlhelele nyana katsongo ka mhaka leyi ya bail hikokwalaho ka yini van'wani va ku free bail van'wana va ku 10,000 van'wana ku 100,000 so ku va ku langutiwa yini hi ku loko mi kha mi hlamusela na mitwa ku miri ku langutiwa vunghozi na yini kambe timali a ti fani. Hi languta ngopfu na leswi hi swi vitanaka ti-personal circumstances Buthati ti-personal circumstances i vuxokoxoko bya munhu lebyi bya yena bya komba ku u hanya njhani vutomi bya yena byi le ka level yini mi ta languta kahle ku loko mo languta ti-case ta ku fana na ti-corruption laha vanhu va nga yiva timali ta timiliyoni ha swi kota khoto ya swi kota ku va lerisa ku va huma jele hi 50,000 ya bail 100,000 hi ku languta xikhwama xa munhu mara loko vo ngoveni mina yo mali mi kuma ku mali a yi kona ene ni na vumbhoni bya ku mali a yi kona va swi kota ku nyika 500 swi ya hi ku wehe i nga khomiwa i nga mboniwa wa nandzu i na mali kumbe vutomi bya wena byi hanya byi fika kwini
ku na lava i va sapotaka hi ndlela leyo wa tirha a wu tirhi na business a wu na business hi swesweswe Butheti hi languta munhu hi ku ya hi laha a hanyaka hi kona loyi a nga laha mahlweni ka hina hi nga compare na swin'wanyana so i ti-personal circumstances ta munhu yaloye ti endla ku hi languta ku mali leyi a faneleke a yi humesa ya beli i mali muni hi marito man'wani ku va ni hakela 100,000 kumbe 50,000 kumbe 20 rand a swi vuli ntikelo na ku ke ntikelo wa nandzu a swi vuli ntikelo wa nandzu swo vula ku wehe leyi i nga ta yi kota ene vumbhoni bya pfumela ku wehe leyi i yi kota ku yi leyi hikuva koho vanhu lava mi kuma ku va na nandzu wo fana mara mali ya vona ya beli nga fani hina kumxani va languta ka loyiwani swa endleka mi kuma ku nandzu wo va fana mara mali ya vona ya beli nga fani nkarhi wun'wani mali ya vona yi fana se mi nga khutaza yini ka vaaki loko hi kha hi tshela sesi abi mi tiviwa nawu n'wina nawu ma wu tiva se leswi mi wu tivaka nawu ku hi nga wu tluli nawu lowuwani hi fanele hi endla yini loko hi tshika a hi nge ku ndleke vugevenga kumbe ku ndleke nandzu lowu hina tanihi hi vaaki hi lava ku wu vona wu humelela wu khoma wu gweva kambe hi fanele hi endla yini ku wu seketela nandzu walowo ku wu kota ku fikelela leswi hi lavaka swona me a ni ta ku Butheti na vuyingiseri hinkwabyo bya Munghana Lonene a hi languteni ku tindlela ta hina tanihi vaakatiko to ku kombisa ku vilela 1 2 ta ku cinciwa ka milawu hi ku swin'wanyana swa leswi swi hluphaku Butheti ku na milawu yo tala leyi loko se yi teka ndhawu hina vaakatiko a ha ha pfumeli mara loko ku va na migingiriko hinkwayo ya ku cinca milawu a yi ngheneleli hina a tikhoti Butheti hi tirhisa nawu lowu nga pasisiwa hi landzela wona ku ngoveni wu nkhoma njhani khalanga wu nkhoma njhani i nawu wu pasisiwile so swa ku fana na bail hi landzelela nawu lowu hi vitanaka Criminal Procedure Act wu kombaka ku loko munhu a faneleke a humesiwa hi bail hi leyi milawu ya koho leyi landzeleriwaka hi leswi hi swi langutaka ene leswi swi endla ku hina vaakatiko hi twa nga ku justice system ya le Afrika-Dzonga a yi tirhi ku fikelela ma swi vona Butheti so me a ni ta ku hi nga teki milawu hi yisa emavokweni ya hina xo sungula xa vumbirhi loko ku ri na migingiriko ya ku cinca milawu a hi ngheneleleni hi ri vaakatiko hi tiva ku tiko ra hina ri ya kwini ya so swi vula ku loko leswi Xitsonga xi nga famba swi vula ku mi pfa mi nghena na le khozini leyi mi vulavula se mi ta hi xizulu ni mi twini ka thelevhixini mi pfa mi xi katsa xizulu swi vula tani ngopfu Afrika-Dzonga i ya hina hinkwenu swi vula ku hinkwaswo xilungu a ni rile ka ligwalagwala la masikwini komba ku ya nghenelela hinkwako hi ku yi teka hinkwayo Afrika-Dzonga yi vuya na yona a kaya aka Gazankulu hi ta hlangana hi ku hela ka vhiki ni le ku tini kwalano hi ta vona ku i mani a siyiwaku le ka tikhilomitara ni kombela ku mina fambi ni nga mi vona ndzi ta mi siya swinene inkomu sesi wa mina okay inkomu mutivi nawu Abigail a ni ta ku mathewula mutivi nawu Abigail Ngobeni hi vo va hi bula na vona eka nhlekani lowu va hi nyiketa xifaniso xa hi laha ku ya hi vo va vonaka swilo swi fambaka koho loko hi kha hi languta ka tlhelo leri ra timhaka ta nkwetlembetano lowu tala ku va koho loko swi ta ka timhaka ta bail hi ndlela yaleyo na wu yi nga hetisela ka mhaka leyi korisela hi lava ku ya languta vutomi bya nhenha leyi nga hetela vurhongo lebyikulu van'wana va ku dean van'wana va ku reverend van'wana va ku doctor Chenwani Farisani bula na vona executive mayor ku nga councillor Frida Nkondo anda ka tlhogomaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi va hi byela ku a ku ri nhenha ya njhani ku tirha na yona sweswo na sweswo seke hi nga si fika kwalano ni bele riqingho ka 0860002543 hi twa ku khome hi mhaka ka leti a hi kha hi vulavula hi tona kambe sweswo anda ka leswi sweswo mingisela Munghana Lonene FM nangona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku twi mingisela wa mina ku ri n'wangulo wa wena hi wihi u khomete timhaka hi nga si fika laha ka mhaka hafu ku pela awara ya n'we ntirhi hafu ku pela awara ya n'we hi ta tsutsumela a xifunentsongo xa Vhembe hi bula na executive mayor hi twa ku va ri yini vona tanihi meyara na tanihi n'watipolitiki va tiva yini hi nhenha leyi nga etlela vurhongo lebyikulu hi ndlela yaleyo ta tsakela ku twa mhaka yaleyo kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku ya mahlweni nto un'wana ku
ka Chavani kuna muti ku pfurha ku ndilo ku ndleka ai tiko le ra gwina le sa tiko le ra gwina re ai tiko le ra gwina mentsandini hileswaku ai mentsandini kasi ndilo a wu pfurhi na a ni ntilo wo tshiveriwa mutini se loko mutini va tshivela ndilo wu ri na tihunyi ta kahle wu nga ndli sweswo wu pfurha kahle kumbe lowu wa ka Chavani wo ka wu nga ri a wu pfurhi swona leswi swa ntolovelo ku endleka yini va ka yini hi byeleni n'we mi swi tivaku mani ai ko va ku tiko leri ra n'wina leri hayi tiko leri ra n'wina mi tsandzini na pfumela mina ku mi tsandzini hayi leswaku ai kambe swi ri tani mingisero me a hi ku twa timhaka leti u nga va ku tikhomini nga si fika laha ka tlhelo ta mahungu ya misava ya awara yan'we mi nga onhi tintiho ta n'wina swi nga fanelangi hi ku loko munhu a humesiwe hi bail hambi u kha i lwela timfanelo ta wena i titi loko se a hume hi bail i lwela timfanelo ta yini kwalaho no a ni tivi a ni vuli ku loko munhu a hundzi misaveni a nga na nkoka kambe a ni vuli swona kambe loko munhu a hume hi bail loyi a nga ma ehleketeleriwa ivi we kha i lwela timfanelo ta wena ivi kha i lwela tihi ma swi vona kumbexani ku na swin'wana swi nga fambiki kahle hi ku mhaka leyi yi nga tlhela yi tsatsamuka yi ya ka ku n'we va NSFAS mi va mi ri kwihi hi ku hi n'wina mi nga vanga timhaka leti hinkwato mi nga hakeli timfanelo leti a ti fanele ti hakeriwa machudeni hi nkarhi ma very tikhampani leti hakelaka timali leti ti sungula ti tshika ti tshama n'hweti kumbe timbirhi ti kuma mintswalo nyana yo nge ivi ti kota ku hakela machudeni ma very a ni ri ntiyiso se xiyimo xo vava xo tika swinene hi ku xi fikela vana va ta hetelela va na tintiho ta vona ti nga havi swona hi mhaka ya xiyimo xexi ma swi vona se a hi mi tweneni va ka hina ku hi pfunana njhani eka timhaka toleto hi ndlela yaleyo nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela namuntlha ni le ku fambeni na Misho Justice Machines ya nga le ku hi hlayeni mahungu eka Munghana Lonene FM makomba ndlela a ntivi i tshama va DJ Justice kama lo a hetela na yena hayi haleno a va famba ku DJ Justice hayi a ntivi Justice a va famba ku DJ kun'wana a ntivi kambe mhlawumbe a ni vuli mhaka ku i tirhini na hina haleni Misho i va ya le mahungwini swi fana na Magayisa i tirhini na hina ya ku ri DJ Funny Boy nyola Magayisa na hi tirhini na hina aka ku andako a hi swi tshikeni a yena ka executive mayor na ndaka lexi ukayelele eka Afrika wa vulavula phela ri tiro rikulu ngopfu loko mi ze mi lan'wa mi tiko leri i Banana Republic ma swi vona ku se mi vulavula hi mhaka yikulu kumba ngopfu yeyi yona mina ni nga yimela mina na problem na problem America yi ta ni protecta mani ngo joina mabuni lama ya 49 na hambana na tiko leriwa ni renounce citizenship meri vita joina yini ni ngo joina mabuni lama ya 49 ni ma join impela President Trump va nteka ni ya va maakatiko wa America midlayini mi hambana na tiko leri na hambana na ro leswi a hi tiko phela a ku na progress a ku yiwe helo vanhu lava nga va faka laha ku va hi rhangela va endla yini vulavula ntiyiso palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ka vula mingisero wa Munghana Lonene FM makume na rumbirhi timinete ntsena ku bela awara ya 13 kesiri Misho Justice Machines na tlhongomaka ta mahungu misava awara ya mbirhi sweswi ntari ta bula na executive mayor wa Bembe Councillor Frida Nkondo hi bula na vona laha hi kha hi languta ka timhaka ta ku languta vutomi bya nhenha leyi nga etlela vurhongo lebyikulu van'wana va ku dean van'wana va ku reverend van'wana va ku doctor Cheniwan Farsan bo hi lava ku bula na executive mayor languta vutomi bya vona hi twa ku ya hi vo va vona ku ri n'watipolitiki ma bula ndlela wa njhani hi ndlela yaleyo executive mayor nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inkomo muhaxi na vayingiseri va xitichi xa hina xa Munghana Lonene nhlekani wa kahle
a Kansas swinene executive mayor kumbexani imani hi hundzisa marito yo chavelela eka nhlangano hinkwawo wa vandla ra African National Congress na SACP van'watipolitiki ku angarhela na n'wehe mi nga va na nkateko wa ku tirha na nhenha leyiwani kumbexani hi nyikeni xifaniso xa ku loko hi vulavula hi nhenha leyi hi vulavulaka hi yona namuntlha yi nga etlela vurhongo lebyikulu ku ta yini ka n'wena? Loko hi vulavula hi nhenha leyi nga hi siya ni vula leswaku hi lahlekeriwile hi mulwela ntshunxeko hala tlhelo va tlhela va mufundhisi wa kereke ya Luther laha a va vula ku faith without justice is a denial of God. So nhenha leyiwani ni hlamusela vayingiseri ku va huma kwihi, va velekiwe kwala ka xifundzatsongo xa Vhembe va karhi va tirha epurasini. Vatswari va vona a va na purasi kambe lava va tlhela yo basa va vuye va rhurhisa epurasini va ya va yisa amadontonga. Loko va susa va tekela na swifuwo. Se hi swin'wana leswi nga endla ku mulwela ntshunxeko loyi a swi vona ku a ka hina vantima a ku na justice. So va sungule xikolo va ri na malembe ya 12 years. Loko va sungula xikolo va lo voniwa un'wana wa German missionaries a va na 12 years a vona ku hayi a va ngheni xikolo a endla ku va ya xikolweni. Muhaxi nhenha leyi hi vulavulaka hi yona aka tidyondzo hinkwato leti va nga ti endla metiriki na hinkwaswo leswi nga landzela swa tidyondzo ta le henhla a va pasa hi distinction ku hava na yin'we leyi a va nga pasi hi distinction ku komba ku a va ri munhu loyi a nyikiwile hi tlhelo ra dyondzo. Se mulwela ntshunxeko loyi ni vulavulaka hi yena loyiwani u ze a nga ya exikolweni xa vufundhisi a KwaZulu Natal Amaphumulo Theological Seminary ya Evangelical Lutheran Church a ya dyondza swa vufundhisi. A va hetangi tidyondzo ta vona hi ku kwele a va vulavula hi mhaka ya ku lwela vantima ene leswi endle ku va hlongoriwa va ya hetisa tidyondzo leta vufundhisi hi ku va corresponda na University of South Africa. Se va ve un'wana wa vanghana va Steve Biko loyi a rhangela vandla ra Black Consciousness. Ma swi tiva ku eka minkarhi leyi ya khale xihlawuhlawu mitlawa yo tala kumbe tiphati to tala a ti nga pfumeleriwi ku participate. Se nhenha leyiwani a va tirhisa kereke ku va lwa na xihlawuhlawu va ri ndzeni ka kereke. Loko va ri ka tidyondzo ta vona ta high school va hlanganile a Mphaphuli High School va hlanganile na President Cyril Ramaphosa laha va nga ya va ya vumba nhlangano lo a vuriwa Black BECO. Lawani hi laha se timhaka ta ku lwa va lwela ntshunxeko ti nga ta hi matimba ku fika laha se a va tshama va kha va khomiwa va detainiwa va xanisiwa kun'wanyani a swi fika laha a swi endla nga ku se va hisile le misaveni. Hambi swi ri tano va kota ku famba va ya vuchavelela le overseas va California va teka nsati wa vona na vana va ya tshama kona va ta vuya haleni ka tiko ra hina ra South Africa hi 1990. Loko ni ku 1990 mi ta swi vona ku hi loko se ku sunguriwa ku va hina vantima hi kuma ntshunxeko. Nhenha leyi ya hina leyiwani loko se ku ngheni mfumo lowa hina va swi vone swi fanerile va yile va ya tirha eParliamente hi nkarhi lowa wa va President Nelson Mandela moya wa vona a wu etlele hi kurhula. Se va vuya haleni ka xifundzankulu xa hina xa Limpopo laha khale va ku Transvaal va vile MEC aka tindhawulo to hambanahambana. Va tirhile ka ndhawulo ya swa vurimi va tirhile eka ndhawulo ya vutleketli
loko va suka ka vo MEC va nyikiwile ku va xipikara xa kwele ka legislature kusuka 2004 loko hi ku 2009 va kumeke va kha va ya eku wiseni kambe African va wisa va yisa mahlweni na timhaka ta vona ta ku lwela vantima eka mhaka leyi a ku nga ri na ku ringanela. Loko swi fika ka ANC va vile mavhula ndlela hi dyondza eka vona hi ku a va rhangela va nga lavi na swa tiposition mara va fambisile va ve provincial treasurer ya African National Congress. Loko va ta hundza emisaveni va hundza misaveni va ri xirho xa ANC Veterans League ya xifundatsongo xa Vembe. Va tlhela va va murhangeri eka vandla ra makomunisti leri ku nga South African Communist Party hi ku komisa SACP. Xin'wana lexi hi va tivaka hi xona i ku loko ku ri na swo fana na corruption a va nga miyeli timhaka leti ta VBS ti nga va kona hi van'wani va lava a va tirhangela emahlweni va ya court minkarhi hinkwayo aka vanhu lava va nga kumeka va ri suspect va lwela yini na va lwela ku dlayiwe vatirhi vambirhi va le Vembe ka masipala wa Vembe comrade Ronald Mani na comrade Timmy Mfethu va ku vona va nga ka va nga fi va nga se vona va dlayi va Ronald na Timmy Mani va vula ku a va lo rhumiwa lava nga khomiwa a va lo rhumiwa ku fanele ku tiveka ku vanhu lavawani a va rhumiwe hi mani so swa ya mahlweni hina hi nga sala ho fanele hi teka xinhongana hi vona ku leswi a va swi lwela hi swi yisa mahlweni hi ku corruption a yi laveki sweswiwani vanhu vo tala vakhegulu na lava va veke timali ka VBS a va ha ri kona hi mhaka ya ntshikelelo lowu va nga va na wona loko timali ta vona ti ta va va nga ti kumangi so hi swin'wana swa leswi hi nga swi dyondza eka nhenha leyiwani yi nga hi siya Dr. Chinwani Farisani sweswiwani ku na foundation ya vona leyi yi endliwe vona va ri murhangeri wa yona foundation leyiwani ya vona ya ha ta tama ya mahlweni hina hi ta seketela swinene hi ku foundation leyi a yi vona ku vantshwa va fanele va nghena xikolo a yi vona ku timhaka ta corruption a ti vi kona na swo tala leswi nga ta endla ku hi minkarhi hinkwayo hi va supportive ka yona foundation ya vona va tirhile swinene va lwerile hina vantima va hi kombisile ku loko swilo swi nga tshamisekangi a wu miyeli u fanele u kuma tindlela to karhi to u kota ku xirilo xa wena xi kota ku humelela hi ta va ehleketa hi minkarhi hinkwayo ingaku moya wa vona wu nga etlela hi ku rhula ku va tirhile hambi ku ri na swa spiritual swa kereke hi swi vonile a swi vuli ku loko ri politician khalanga a wu fanelanga u nghena ka timhaka ta swa spiritual swi va hi dyondzise dyondzo yikulukumba kwalano hi ta mahlweni hi va tsundzuka hi swona moya wa vona wu tile ku rhula a khensa swinene executive mayor kambe mi nga si famba ni kombela ku hundza le mavhengeleni la ku mi vutisa xivutiso xo hetisela se xa kona i xa ku tanihi sweswi n'we mi nga va rhurheli ka ku vona ku va hetelela va ya ndlwini ya vona va hetelela njhani mi lulame ku fika kwihi tanihi masipala ngopfungopfu loko kha hi languta ku na mintirho mimbirhi ya ku va tsundzuka na ntirho wukulu lowu nga languteriwa ku va kona a University ya Venda ko hi Mgqivela kambe ke ni ta tsakela ku twa kun'we mi tanihi masipala mi lulame ku fika kwihi ndlela leyo ngopfungopfu loko kha hi languta timhaka ta vuyeni hi languta timhaka ta mafambelo sweswo mo ni khomela tani executive mayor sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 19 minute ntsena yi nga se ba awara ya mbirhi executive mayor wa Vembe hi kha hi tsundzuka vutomi bya nhenha dokodela Reverend van'wani va ku Dean Chinwani Farisani hi ndlela yoyoleyo inangona ku Afrika wa vulavula ni pfumeleli sungula hi hundza laha ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi
la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ikumenze ukuthi mina tsintsana ingaseba awara liya ya 12 awara ya 12 mangu ya msaba hina mwamisho Justice Machine andaka sesona ngona kudzumba na mina hiritora ai ngobeni vumelerisi bya mchangani kasi ke ni le kubule na executive mayor wa Bembe ai kai languta ba hipfuna ku twisisa kantsongo etimhaka ta vutomi bya nena leyi nga etela vurongo lebyikulu ntirhi van'wani va ri i dean van'wani va ri i reverend van'wani va ku i doctor 21 Farisani hi ndlela yoyole se imani tlhela ka bona hi twa ku tani masipala va lulame ku fika kwi ka ku ntirho lowu wukulu unga koho le Avembe executive man kesiri swinene ku va mi khomela riqingho mi hundzisa mahungu ya wahi ka vaaki ku angarhela na vanhu lava va nga tilulamisela ku va xiphemu xa migingiriko hinkwayo ya ku xixima nena leyi loko yi kha yi endlwini ya yona ya hetelela hi ku kongomisa inkomo muhashi nakambe sweswi ni vulavulaka na memorial service leyi nga khomeriwa ahulweni ya George Padaki laha ku nga tala swinene hi lulamisile na ti-transport ta ku va na vanhu muhashi vanhu lava nga kona laya va ku huma hi le kule hambi va ri vona va thulasimisi va kona va tele ngopfu vanhu se hina hi tilulamiserile munduku ku ta va ku na memorial service a ni hi swi twile ku a va endla swa politiki va tlhela va endla na swa spiritual swa kereke munduku i memorial service hi nkarhi wa 12 o'clock leyi nga ta va kona haleni ka xifundzantsongo xa hina xa Vembe kasi siku la ku va heleketa sikunkulu i mugqivelo wolowo hi ta va hi ri a stadium a University of Venda swin'wana leswi lavaka ku tirhisa swona i ku va nyikiwa category 2 ya state funeral ku ta va hi swilo hinkwaswo muhaxi swi kha swi fambisiwa hi province laha na mujeko wa tiko ra hina ra South Africa wu nga ta va wu ri kona se i ku navela ka ku hinkwavo lava va lavaka ku heleketa nena a va ti hi stadium hi mugqivela ntirho u ta sungula hi nkarhi wa 9 lero a hi heleketeni mulwela ntshunxeko loyi a nga siya legacy eka tiko hinkwaro ra South Africa eka Limpopo hambi ku ri kwala ka xifundzantsongo xa Vembe a hi humeni hinkwaswo swi lulamisiwile muhaxi order yi kona na kwala ka memorial service swi le ku fambeni kahle hi khwatsi vanhu va respondile va tele swinene na kwala handle i wala hi ku holo leyi nga ka yona a yi swi kotangi ku va yi nghenisa munhu un'wana na un'wana ku komba ku vanhu va tsakela ku seketela mulwela ntshunxeko loyi a nga siya history legacy eka hina hinkwerhu executive mayor kesiri swinene loko mi humeka ntirho walowa na n'we ya mi ri xiphemu xa woho mi kota ku va mi vulavula na hina ha khensa swinene ku dya ku engeta kumbexani rin'wana ra masiku hi ta tlhe hi bula hi twa ku fambe njhani ntirho wolowo hi langutana ka mina yin'wana ya minongonoko leyi mi nge le ku endleni ka lo wihi hala matini ni themba swi le ku fambeni kahle ndzi twa vanhu va ni fonela hey kana ka phela hala ya mati muhaxi mati va tanwa ni ta nghena ni ta hlaya minongonoko leyi na yona na hinkwaswo leswi swi endlaka ku ni ku mati ma ta nwiwa #hinwa mati #rinwa mati sweswo it's a reality mi hi ta vulavula kwale ka xiyanimoya vaaki hi va nyika hinkwaswo leswi hi nga swi lulamisa leswaku hi kota ku nwa mati leswi swi va nga ta hi pfuna hi swona vaaki na vona va ta hi pfuna hi va na xifundzantsongo lexi xi hloniphaku timfanelo ta vanhu inkomo executive mayor Kens inkomo swinene muhaxi nga va yingiseli inkomo balavo executive mayor wa Vembe ku nga councillor Frida nkonto va fikisa makumu ka bolo leri a hi ri na rona mina na vona i khomete hi timhaka ni ta tsakela ku twana leyi ya le ka Chavani man ni nga tsakela ku swi twa hi le ka 0860002543 na ri teka riqingho leri na Tshembisi kambe ni pfumeleli ni sungula ni kambela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi muyingiseli twanana
6 Khotavuxika 2025 hi ku tisela nongonoko wuntshwa wa Xitsonga Top 20 laha Taubay ku ta ku tlangela vunanga byo tsokombela lebyi nga ta ku yimisa hi milenge kusuka hi awara ya 9 madyambu ku fika awara ya 12 ku nga kayeli vunanga byo hisa bya Xitsonga Munghana Lonene FM makomba ndlela Eka xala tu isonga xa nhlalu ku sungula mingisiro Munghana Lonene FM akhensa swinene loko hi lombe ndleve ayi kuti ku mkhometi timhaka hi lo sala timina tanka entsena avra ya mbirhi i mahungu ya misava na Measure Justice Machine andaka sweswo dzobarabe hi rito ra ai ngobeni vuhumelerisi bya Mchangani nhlekani mamkeri ka Munghana Lonene aye bothet aye botamin Africa ovalavulani va yingiseriwa yona na mxeweta akhensa bothet mina ni la ta vulavula hi mhaka ya ndhasu leyi kumeka kha yi humelela la South Africa in the context ya ti-rights leti ti sukaka ti ri andeni ka constitution ya tiko ra hina mina ni believer ku bothet a ku na ti-right leti nga absolute and then leswi fane swi humelela loko ta ku endliwa constitution leyiwani loko hi ta nghena ka xidemocracy a ku ri na swilo swo tala leswi a hi nga swi tivi ku andeni ka ti-rights letiwani hi ta va na ti-challenges ta njhani now that hi na lived experience ku na vanhu lava abuse ti-rights letiwani ku va vona va violate ti-rights ta van'wana kumbe va onha miako leyi a fanele va nga yi aki so mina lexi a ni ta vula xona ku vi na proposal ya ku a ku vi na national dialogue and out of that national dialogue ni believe kahle ku leswi swi ta leader ku at least hi kha hi visita constitution ya hina hi languta ku yini leswi hi tirhelaka yini swo ka swi nga hi tirheliku and leswo ka swi nga hi tirheliku hi swi susa totally because se ku na shift ya paradigm from 1994 up to date ti-challenges leti a ti ri kona loko hi nghena ka 1994 a ta fani na ti-challenges leti nga kona ka nkarhi wa sweswi lowu hi nga ka wona swi tikomba yi nga ri South Africa loko swi ta ka mhaka ya nawu yi langute ngopfu ka vanhu lava va thovaka nawu and swi tikomba yi nga ri a yi na mhaka na vanhu lava va onheriwaka hi ku loko mo ta ku emphasize wa mhaka ya ku suspect yi na ti-rights and then ti-rights letiwani ta bossana swatani irrespective yo ti-rights letiwani ti ta va njhani eka mtwisa ku vava. So I think it's about time that we need to go take an approach ya national dialogue. And loko hi ri na national dialogue ivi ku tatiwa ku tiko ri ri yini. And leswi swi ta endla ku hi miehleketo liya na ti-suggestion leti ti nga ti ri kona ti nga ta ti endliwini ka engagement ya national dialogue. Swi ta endla ku hi ya languta constitution ya hina ku i yini leswi nge le ku hi dlayeleni tiko ra hina. Swi chavisaka na vavekisi, swi chavisaka na vanhu njhe ku ta va ta hi vhakela la tikweni ra hina. Hi tlela hi gogili ku ri maphorisa ya kona ku ya hi rinda i fanele tlha i kuma na security services leyi yi fane i va na yona for wena ku yi ta ku rinda mara hina South African police services leti fanele ti provide such services so a ku na ndlela yin'wana leyi nga ya ka yona other than ku a hi njhejeni ka national and president a tshiki ku va slow ku va a endla swilo leswi ni vona ku swi ta va in the best interest ya tiko hi kota ku hi shape tiko ra hina hi languta milawu leyi nga ta hi tirhela ku ya phambili the way swi nga xiswona nyamuntlha bothet ku vulavula ntiyiso a na swi tivi ku ya kwihi tanihi tiko mi languta ti-acquittal leti humelelaka court NPA in the name ya ku ti-rights ta munhu wo karhi ti violetiwini ene a ku ha langutiwi ku munhu i onhe ku fika kwihi i yive ku fika kwihi nyamuntlha la hi nga kona hi ku ya hi ikhonomi ya South Africa hi mhaka administration yo karhi leyi a yi nghenini ka nkarhi wo karhi yi fika yi demolisa ku ri yi wisa tiko ra hina ikhonomi ya hina hi kuma sweswiwani hi le ku struggleni a ha koti ku yima sweswiwani bothet mara vanhu va phusha agenda ya ti-right so we got to do something unless if hi nga endli nchumu nothing is going to give in until such time hi fanele hi endla something then hi ta kota ku vona ku South Africa hi teka hi veka ku hi ku endlela future generation leyi ya taku otherwise va nge hi rivaleli vana lava ha taku hikuva hi nga endla nchumu hikuva ku kha ku endleka swilo leswi nga le ku endlekeni leswi va swi tivaka ntsena ku va engage ka xona i mhaka ya ku hi increase yini a va languti ku
kambe ku na vanhu vo tala va ka nga ri ku mintirhweni and electricity wa yi lava swa tika Botpet and hi nge koti ku deala na corruption hi ndlela leyi fanele deala na yona ku sweswo xingungumani xikulukumba swinene i corruption kusuka ka cleanara ku fika kwale henhla le ku ri corruption hi amukelini nga it's a common demon leri hi fanele tlela na rona every day hi hanya na rona every day hambi munhu a ri kahle i ta ze ti kuma na wena pushiwa ku i ta kota ku va service yo karhi ni fanele no humesa 20 rand hikuva wa yi lava service liya vanhu va koka milenge na laha swi nga faneli Botpet a ni voni mile patriotism ka vanhu vengele ku hi rhangeleni a ni voni political will ka ku va va endla swilo swa right hi deleriwa na hi vo Trump ku ri hi deleriwa na hi vanhu va fana va nga hi deleli mi kuma a palamende hansi leyi humelelaka hi mhaka yini the center is not holding we need to review our constitution I think mhaka yi kokwala ka constitution loko u kota ku review constitution once i kumeka ku ive involved ka gender based violence hi ndlela yihi na femicide hi ndlela yihi kumbe yihi maximum sentence hi leyi hi ku vhela of course hi nge vuyisi death sentence constitution ya hina yi pfumerisile but loko ko va mhaka ya ku i committee certain crime codes and then va ku mhaka ya bail totally is non negotiable ku loko i khome i dlayili i pinyili i endle ti-house robbery ku ri a violent crime ku hava ku ri ku vhata swi va swi ri ka constitution ku ti-rights letiya ta wena ti fofetiwile ku ri wena i endle ku i ti veka ka xiyimo lexi ti-right ta wena ti fofetiwaka I think South Africa yi nga ya phambeni ku ya ene loko kumeka i khomiwi i kha yi vandalize ti-infrastructure ya tiko i kha yi va ti-roboto i fayelela muako hi lava tinsimbi found guilty life sentence and then ku hava option ya parole hi ku swi vava ngopfu la a ku ri na ti-robot mnduku kuma ti kona ku fanele ku meka mali ku tlhela ku ya fika ka ti-robot mnduku a ti kona so we are not dealing with the core problem hi deala na symptoms and ku na xingungumani xin'wana lexi this black market leyi nga swi tiveki ku hikokwalaho ka yini va nga vileli yona lava hi nga va nyika matimba ya ku va va hi rhangela kambe nkarhi wu hi vondzokile makwavo a hi pfumeleni ku hi ta hetisa mbulavulo lowu nkarhi lowun'wana i khensile swinene makwavo siku ra n'wina rivele rinene amen bote inkombo to amen sweswo mingiselo Munghana Lonene FM a hi fikeni makumu kana kona inaka a hi fikeni minduku a ni twangi nchumu vufambisa byi ni byelangi nchumu leri ra ku swi vula ku minduku mbhinyi i xikomu xi vuyelela ku mbhinyini kumbe i mbhinyi wu vuyelela ku xikon'wini hayi i xikomu xi vuyelela ku mbhinyini hayi swi nge endleki ku va hayi a ni ku nghenisiwa xikomu mbhinyini se xixo xi vuyelela ku mbhinyini se mindoko hi ta vutisa na ku Afrika va vulavula kusuka a Masingita Mall hi le studio 1 ta va hi ku tisela na ku Afrika va vulavula kona mindoko hi awara ya 12 ku fika kwele ka awara ya 2 hi ndlela yaleyo lowuwani nongonoko a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa leswin'wana mi swi vitanaka ha yena ha mi twa mfama ku Ncindani mi ku Eric Ncindani Mabasa i Ncindani Eric Mabasa ya ri muhumelerisi a nga muhumelerisi wa nongonoko wa Afrika va vulavula kasi mina a hi mi Pet Khalanga ni Khalanga Pet Mathebula a hi hlangana ka mina nongonoko lowu mindoko mba na siku lerinene mi ka titimela namuntlha ka namuntlha ko thwenyana na swi tiva ku n'wi tshama kwala tiheleni a swi kona leswi ni vulavulaka hi swona siku ra n'wana rivelenene na vulavula kwala tlhelo ka n'wena tata Mixo Justice Machines hi loyi na mahungu ya misava ya awara ya 2 inkomo Bloemfontein, Musina, kuya fika e-Bay. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Makumbandlela.